Үтөө күнүнен олор. Билигин биһиха аксан жарыга. Бу жарыгга катылааһын курдук урукку барбыт темаларбытыттан этчилилери толорукпут. Бастыгы сорудах. Бу геометрический фигуралар аттатылаң, онны өңнөрүн этең. Билигин нолуттан оңадылы ақтыбыт. Аны төттөрү онтан нулгадылы. Аны аллара вагончикка бар, 5 чыгыла, иннигер, кеннигер барс чыгылалар аттатылаң. Онтон бу гусеница каннык сыпыраларын сүтәрттән кебеспити. Болкойон көрөн, булан ылың. Бу вагончиктарга каннык сыпыралар сахан калбыттыр. Онтон бу вагончиктарга билеген оюлары көрөн хадача токкуйдан тарыктак. Өйдөң. Хадача 2 частан турар. Условията онна ыйытыга. Болкойон көрөбүт, токкуйдубут. Эппетин WhatsApp-ынан, голосовойунан ыктагыт. Бу 2 задача. Жere билген ким түргенник токкуйду оксон, сөптәк эппети бирере битей. Сөп, қаллан көк үсмуннук. Билигин тетирәкке жиягүлле. Бастыгы сорудах. Киреппехи, халгы, илигидин арарбаккара строка бүтүрдылы оңорогот. 2 сорудах. Киреппеске күлүhү аттыгар ровуну үтүктөн оңорогот. Анан биһи жарык бүттүмүктенер, аныгыз көрсө кадери. Бирге ойнабыт тоготторгутун көрөн актан санаанаһың.